Pausada yempum uiba pau khara update tawjare. My Imphal Kendra the Congress ki workers sama kontra manga BJP da yaukre. Taraga nitu chuba Manipur Legislative Assembly mikhal naksilakwa ka loinana My Imphal Kendra ge. Manung chana laiva bangun jangbi dagi uswa wangul pawagi manung da laiva polling station 23/20 dagi polling station 23/26 pawagi manung da laiva hana Congress ki worker weramba midai pangal ge imung chani kun kani thoi gi voter. Zamanga nifuga humdoina Congress ki toklaga BJP da yaukre. Congress toklaga BJP da yaurlava polling tarit ki afunba midai pangan gi workers sing aduba My Imphal Kendra ge BJP ki candidate Kongkham Rovindro na harau taram lo okre. Muslim sing ki senglava irai numita BJP da yaurlava sing aduba ngasi My Imphal thana awang lekai da leiva BJP ki candidate Kongkham Rovindro na BJP ki lengyan fi amsung topi uptan harau tayam okre. Nauna BJP da yaurlava midai pangal sing bataramna okladuna BJP ki candidate Kongkham Rovindro na fongdo ki beda My Imphal Kendra ki manung da leramba hana Congress ki akan ba worker pairamba sing yauna punna worker sama kuntra mangana BJP da yaurpa asena BJP ki mafangkal hena kangkanan beda chawraba mating oigane ngasi senglava numit irai asida BJP da yaurpa asena lakliba February 9 da pangthoka doriva assembly election asida BJP ki candidate amu oina chawna vote fangduna amuk hana Kendra siki mihut oina da bagi khudong jafa fanglagani habagi thajaba leire. Itai bangal isin inaw sing namha ke mafum da thajaba thamduna amatu oina chakot pirakliva asigi tawbimal khakkaw jaroi. My Imphal Kendra bu amuk ka hena chakot lambi da manglom da sangsin da awat afa kya ningtina semkot pangam lagani. Rovindro na makhatana hai lakliva assembly mikal asi My Imphal Kendra ki wana yamna sandi oina ingna singna mikal pangthok pangam na bamiam pun hwana minase. Kendra sigi manung ta leiriba tongan ba political party ki worker khudimana irang thoktana ba hona minase. Democracy sat paleba kasina voters in aning ba apamba mihuta maning tamna vote pijasano. Miam na jawam miut na mai fakto na Kendra miam gi sabata ugo doribane. Voters in the makal amatagi kihan bagi tabak tawbigano. Sakot va santi wiva My Imphal Kendra ama furak na ba hona minase aina Rovindro na fangtoke. Nagalamarom dana BJP di haido kiba wangak va party ni ngamloi dafa tabakti ngamloi aigani sa minister. Bharatiya Janata Party BJP di haido kipa wangak fa party ni ngamgada bathabak ta ngamgani aduga ngamloi da bathabak ti ngamloi aigani haina sa minister nongthom berena fangdokre wangjing tentha assembly constituency da BJP ki mirip oriba MLA Paunam project ki Texam High School lampak da pangthokiba political conference da saruk yakiba sa minister na hai pangthokadoriba taragani thoi suba state assembly mekhal asida BJP na Sydney fu ki matakta fangdona party asi khakta ki oiba lengak semgani BJP ki lengak laklabadi hal oraba singi Bihiriba fansan ki senpam lupa chani ase lupa lising amada hengkat kane loina na sahi amada gas cylinder ani pi kane BJP na miyam kita mapaikan ngliba thabak sing asi mai phangna paikat anan ba kita miyam na party sing priap sing bo mai phakan bio mangna bakatan hai lengak hai basti miyam gi hai fana balamdam asi ing chikna laimina da thabak paikat pa adune hauki ba sahi kun kuntra asi miyam na lana bihut khandur lakhi bana miyam da aki tu jungba pokhan ba kya gi saitheng phangtona lakhi bane Miyamna karamba miyo bathagat laga karamba party da vote piraga tong ko ingna chingna jai fanungaina laiba ngam kada ge haibu munna khalaga mihut khallase BJP na phong liba manifesto as the yauriwa wafam kudemak tabak do onthok na bahona gani miyamna party as thajaba thambiyo nakalamorom da yuwang jon bagi mayukta lepkani Congress Sam Minister N Birena ngarang karigumba BJP ki lengak laklabadi Manipur da yuwang jolan gani hana phong to kibo wafam ado kantaba watfa migi thawongne Congress Party da yung John bagi mayuk ta chap chan lekwane si minister ki bukang ado Congress Party na akan mamong ta kandem tawe lonan si minister na mahake wafam ado hanto kadavani ana AICC ki senior election observer Joyram Ramesh na fangdokre pangmisin ko una ba amada Joyram Ramesh na hai taragani to siba Manipur Legislative Assembly ki vote khom bagi matam ase hayeng numidang waram pung mari dagi loisal lagani vote khom bagi matam loigada pung ni funifan phatangai gi matam asida si minister na asigumba wafam fangdor pa si laibak thibane Si Minister ki wangang si Manipur miyam mapung oina novi oibising bi khaiba bibane sel tana bagi mingdal amdam masiki mi kyabo hana na bahona bane BJP ki double engine ki lega kasi hygiene bilinga ni haibisi nongmono magi mayak seng lagle atopa pau amadana Manipur Legislative Assembly bikal santi wen fang thok na da international border sing sel togre taraga ni thoi supa Manipur Legislative Assembly bikal han face ki wena tha asiki konifanda aduga ani supa face ki wena Mars manga amasung Mars tara Bod masing tiba hawa toriba asing mari lena nga ngasi tangkon mga tigi Mars tara fawa interdistrict interstate amasung international border makata na sil tawragani haina Manipur governor ki mingda Manipur sarkar ki special secretary home wai Gyan Prakash na ngasi order ama thokre
Special Secretary Home Thokiba Order Asigi Matungina Chief Electoral Officer Manipurgi, Maigedi State Government Election Commission of Indian Issue Torakiva, Ponghum Putrani Togi over standard of reading, procedure SOP, Yauna Mikal report Masing Tiva. Lloyd River Power Mikalas is Andy in the Pangtong anti social sensational batting Nava Amazon. Mikalas is the ear of an Amata Pidanava inter-district, interstate international border Siltown of Matotava, Tawangs and Lokanava Kangalagle. Marmaduna February 24 Amasu Mars Mahatamanifu Legislative Assembly Taraganito Suba General Election Pangtoka Doriba Amasung Mars Tara the Bot Masing Tiba Doriba Asikidamak Faithful Atmosphere Amatam Privacy Yamnamata Tavana Light Vehicle Amasung Makal Kudingi Gari Sing Check Tova Strategic Location Sing the Check Point Hangtok Yauna February Kungamanga the Master for Inter-District Interstate Zone International Borders and Siltauragani Ire Atop Pau Umadana American Amity workers in the Muyikara the Tangla Jalamle Handak Vangtoka the State Assembly Mikal Kimang Pinan the Tongan Tongan but Kendra Sing the Kanasa Nabagi Taudoxing Lipalate and the Togle Masikimarung Sanangarang Ahing Kairau a Sigil Mupi as the Konba Kairau Martin Mayleka the Muyikaran Lambida Salingeda AC Asigi and Civic Miriporiba American Maki workers in the Loina Laklaga Lambida Sali from Musing Adovanaway but not so with the Natana. Tang na bakok da jalam badagi mi adi makok sokle amati atop pasina haksangi tongan ba mafum da sokapan nang le hari tawdok tawfum dagi fangba pawge matung ina soklaba mi singa dude kairaw makting maile kai dagi MD Sahid Ali sahini fugani thoi MD Zakir Hussain sahi kun ga taret MD Zahiruddin sahini fug manga MD Altaf sahi taraga mapan MD Riyaz Khan sahi kun ifan amati MD Feroz Khan sahini fune Zakir Hussain amati Sahid Ali di makok da thang na jalam ba Dagi makun kaya fole atai na makhong matabak janglen gisarukta nong may na suramba made puzay ba tarong badagi minor oina aswa pandangle tawdo kasi mata nga si kairaw magting paile kay da fang thoki pa pawgi mi fam amada Zakir Hussain na haiki bada ngarang hinga si Mikal gi pam da tawdok sing thok tanaba haidona sangli va maira pai bising banak tama koi taruk laike aing no yai warak atu da yum da sanglak pada lambi da lak pa NCP gi merep MI Khan masajaw na maki score sing na thorak pa gari na thasin na thamlaga uang fong amada tawdana fuba sai ba tawrak bane Loidana Mahako, father of Uraga, and my can give him the Tamlaga Fuba Saber Dorake. Taudosi Matang the Iron Book PS the Pop, even the Kudak Mahako, and my can give him the Gilotoke. Tawasi was running the phone doctor Nasi like a simple to the Miamkiva, or work at me from Pamdana Asikma Pam, the Batodoxing Azi. Makatana talked about candidate among the workers in Honabi Hike. Nagalamarum the two, prayful violence that Gari could Marum to Waigre, Asokapan Yaukre. Banvlokate Masak Hontana, Sokoran Giharabadi, Langak the NPF Yahon Kadavani Awangbo. Tangnoful ACG Karu Kulenda, Mikal Gamari Lena and Fab Sogot Fasinka, Independent Merip Sogot Fasinka Saura, Kanazena Vatork Padagi Kun Marum Togai Kibakulina Nakal Animata Asokapan Yauna Kre. Taudogasi Matang the Fong Papa with Matungina Taudogasi, Independent Merip Wadiva, Tantanga Konhaya, Mosel Fagi meeting about Tangnoful Fee Eskimanung Sanba, Karu Kulenda Pangtok Nava Sam Sake. Mapamadu the NPF Sogot Fasin Lakton meeting at Fangtok Yaroi Iraki Ire. Maring Kangluki fronted organization sing na funda lomina kiba awale ki matungina NPF ke tiket fangla pamaragda Maring Fruki Mirip sing na funda sakot mina kiba wafung ngaktan independent mirip asina Maring Kangluki mayok ta tabak sa tarakpa yaroi ay na ating ba pinana pa kona rakiba ni Hairi Masina maram oduna nakal anigi maragda khud thana ba yauna khana chaina ba thaudok sing thoki bani thaudok adu da independent mirip ke security jauna phi tarit asoka fanangke Mafamadu the later Gary sing Jopang was Utu Watup Sinaduna Tuaike. Gary engine forward Jopang Yankaiduna Amangata Toanke. Loin a Funda Gary Kunmangarum Tuaiki when I So Globa Mu Taretki Manung Dagi home Pibam Blue, but they get from Fulis Amade. Asam rifles and Senduna hostile the Pukatke. Loin the Fulis head of force and Silacton Irangadu, Lasin Kipaglo in the Makatan of Pamdaba, Taudok the Tokan Kidre Ire. Nasi Taudok Atukimatang the Maringi frontal organization Amu Ariba Maring Nafui. Nafuya Yinglam MNY ki President ke Hoinuna Fangdorapada. Irangadogi Tabadagi comes in the Basangsilapada, independent Merip, Mosel for Sakot Fasina, Makwen for Gari Sing Suloina to Gaibire. Independent Merip as a Yamamatic Chad of the Amazon Marin Kalupo, Nungsiva Misaki, and the Lovangam de Ike. As you got doxing as a Mohana Togan the Nabafunda Honaminasi and the Sofangdorake. Amrom the money for the Hoki Bazahimanga the ban blockade later than Nusi Sana Landamama for a Pangamle. Makatan of Vanamsong blockade Masakuhonda Zakut for Statama for a Harabadi. Lagador Balinga to Siembada NPF na Makatana NPF Makatana Yohon Pamatutai Aina. Naga People's Front money for President Owangbom Niwine from Borakli. Miamna Aki Ekang Yaw the Vota W Laganesan.
Tangkakani thuna fangthokadaba Manipurgi Tarakanitu Suba Legislative Assembly Mekhal ki mang oinana Governor Lakhani sana Manipurgi miyamda makhoi da firiba Democratic franchise adusin aduna sahi manga ka lebak lepkadori bana aki akhang kyawdana vote thadabiyu haidana fuksil chekna appeal tawjari ana phangdorakre maka tarakpa atopa pau amadaso MLA Rajen ki maseno fana nomai namdun aki akhang piramle lamjang ESG MLA oiriba S Rajen ki maseno fa tharoijam mailai kai da leiba famdom angang chan tharoijam mamang lai kai da leiba tharoijam jivanda nomai da namdun aki akhang piramle Taudokaduba jaring daba fong doktor ngasi tharoijam mamang leikai ki mera 5 bis na mera sangda owakan me fam jatakre sadaki bo wakan me fam aduda sarugya ki bi mera 5 secretary mani leimana fong dokibada rang no bidam pung tara makarum tabam batamda jibanna ma ki jung ki thongal da ma ki no fi ga leiring da mai leikai dagi famdom agang sana laklaga mafam asida somti gi myoi amata leiba yaroi loina hat kan hen ki halaga no maina namlamba amadi no mai round kya blank fair tarong ke Masih batong da tharoijam mai lekai da deba tharoijam thoi mafuraiba joichandra ki mem ki thongkal da so amanga ta kya thogalam ki basi yaning de aroi beda content sing asigi maru pau khara asi pau thamjariba Manipur local news youtube channel amadi facebook page asidagi yengbiriba punamu pathaga sari channel sena tom da kana rabadi subscribe to bi subscribe to bi romoloidana like and share to bi suba bi glupram po amakhana thaga sari